Doon rin. Awan panag. Ini dia kan? Awan panag. Pagdanagan. Anya. Win iso. Awan pagdanagan yo kini senyora papa. Kan amuyo ka di? Naragsak dito ni senyora. Napanagnakak anak balbaliwan. Ije restaurant. At dalakay anaupan. Ay napan. Nabanog ka nagtaray. Ay. Demoni. Na demoni. Demonyo kaya kanya. Na demoni tayo sa ko. Napanagnakak anak balbaliwan. Ijay restaurant, adala kay anapan nangan ijay. Ket gapotama siya ni senyora, pinagserbyan na dayjay alakay. Kasta? Ket kayat nagayam ti agbalay dito. Ay, po. Pagkakanat, sinuwatan ang surat dito. Pinagserbyan na dayjay alakay. Kasta? Wen papa. Ket kayat gayam ni senyora ti agbalay dito no para kanyag, awan parikot iti dayta. Total, kaslamat tan inak ni senyora. Agyaman ak no kasta, iho. Kanayon na tumulong ni senyora iti restaurant ko. Ngam saan ba't nga ro dapat ang danan. Tababaan ka no day tangar aramiden na. May panagnak na kanyak ti panagbalbaliw na. Mamati ako na nagbalbaliw ni Marita, iho. Isungay ta papa, ikanyo iti gundaway. Sursurwan nyo kung mga ayatan. No kasta ti mapasamak, ad dapay anaragsak ti pamilya tayo. Pamilya tayo, kunak gapod, gapod apod nubit at sa gababilya tayo. Pamilya tayo, kunak gapod apod numet asa nga pamilya tayo. Wan, iho. Agyaman ak iti dayta na saom. Nakasaysayaat ka, iho. Oliver Rich. Richard, kaya't ko ti umadayo. Umadayo ka? Tapay. Basta kaya't ko ti umadayo. Padasag ti mapanitis na bahali na pagilyan. Oliver. Kaya't ko ti umadayo. Tapno makapagpanunuta ka na imbag para itibiyag ko. Sige. Addagan ka na ita, Oliver. Lapdan ka kuma. Ngam awan mabalin ko. No talaga kayat mo ti umadayo. Italakon ka ni papatipasdag ko. Sige, Oliver. Aramidam ti amum anasaya at paraken ka. Kat di kagdanag. Tumulong ak kini papa ang mga iwan iti pasdag mo. Agyaman ako na Richard. Oliver Donya. Oliver! Yeah! Para iti Tapos adya adamitis dayta, na. Oliver. Dunya! Yes po.
Kailangan na di baso ka, sorry. Gaya mo na abuotan ng boltiga. Sorry. Sumubukasan. Iti dayto arabi, kahit kung agsasango tayo amin. Tainton bigat. Agsubli kami kan ni Papa iji Manila. Oliver, iho. Paraan niya da ito'y. Ada pa'y red wine. Kan nag-iimas ti taraon nga insagana yu kin ni Richard akabsat mo. Nang sana ka Wan, Mama. sorry. Ano yun na? Uy. Oliver, iho. Paraan niya da ito'y. Ada pa'y red wine. Kan nag-iimas ti taraon nga insagana yu kin ni Richard akabsat mo. Wan, Mama. Para kada tayo dayto eh. Abay, Oliver Iho. Birthday ka di? Saan, Tita Julie? Kahit ko lang agsasango tayo amin. Kahit kung agyaman kada Tita Julie. Ken Auntie Virginia. Iti kasta. Ay, iti kinasaya at da. Ano makatayam? Tay-tayabat ka, di makatayab. Virginia. Iti kasta. Madigam di iti kasta pare. Ken Auntie Virginia. Gapo iti kinasaya at da ka ni Mama. Aging ga nagbalbaliw. Agya manakmat ka ni Richard. Tayo ti likodan ti nagbasulan ni Mama kadakwada, iti da iti inana. Kat pinakawan na latay da. Oliver Iho. Kat naragsakak, Papa. Doon, tinayaba lagarodan ka. Nata ako mabirukan dahil di lang Ay, magana. page for haan, at dapay. Bags. Dapat niya Ala, no, niya, ti mo, mapagsaya. Kurang dapat Ko na na. Ay, bandak no wasit. Likodan ti nagbasulan ni Kuna- Mama kadakwada, iti da iti inana. Kat pinakawan na latay da. Oliver, iho. Saan? Apay di ay, kat naragsakak, Papa. Wen, Pagkita pama. kayon ka ni Mama. Kat pinakawan na latay da. Oliver, iho. Kat naragsakak, Papa. Gaputa, makita kayon ka ni Mama naragsak. Sapay ko matagtultuloy daytan. Kat sapay ko mamat. Tagtultuloy, ti panagbalbaliw mo, Mama. Wen, iho. Namnamaam day ka. Ita, may maysa tayo na pamilya. Pakaragsakan me dayta ka ni Richard. Ada planok. Kaya't kung ay baga kada kayo. Anya day ka, iho. Kaya't ko ti umadayo. Mapanak iti sa bali apagilyan. Ngam apay paylaang iho. Kat adamat negosyo manaskan nga si kaswam. Umadayo ak. Tapno agpanunot anaimbag. Maawatak ti kayat mo asawan, Oliver. Oliver, iho. Ala, nuan niya ti amo mapagsaya atam, iho. Aramidem. Aga-broad ka, no day tati kayat mo. Uwan, Papa. Kaya't ko taga-broad. Ket asikaswag adagos dagiti kasapulan a papeles. Doon, alang nga ro, Julie. Marites. Richard. We are busy. Panunutan na di strike. Ano, excited? Alaw, pumigbig sa hapon. Ay, sus, nabigatan na nga ito na. Pimigsangag paiso. Ti kabigat. Ay, ibagada no ka ijay nga strike ko na da. Wait, ang may tabi, reading yun. Ay, kastay. Iba ka na strike ka ma. Di YouTube ko na natuyang. Magsao ako bangkat. Awampay mo ti silaw na. Adan, namula na si Putan. Alangaro, Julie, Marita, Richard.
Agsubli kami kini Oliver iti Manila. Tapno maasikasunan dagiti papeles na nga abroad. Sige, kataganad kayo iti panagmaneho yo. Ipakamom kada kami sakbay nga flight ka, Oliver, ha? Ay, Richard Gamdi, aping ay. Salbrug. Salbrug. Di papeles na nga abroad. Sige, kataganad kayo iti panagmaneho yo. Ipakamom kada kami, sakbay nga flight ka, Oliver. Wen, Richard. Sumuro taklaangan kada kayo ije Manila, iho. Kaya't kapag Serbian, sakbay ti flight mo. Ang kasano ti mararamid dito'y abalay mo, mama? Awan parikot iti data, Oliver. Siya kung timakam mo. Matatakan Richard. Sana parikot data. Ala, da kamin ti makaamo iti may patpatakdar abalay mo, Marita. Sige, sumurot ka kada Romeo ije Manila. Iti kasta, maasikasom ti anak yo. Agyamanak, Julie. May kanman ng barhin niya. Ala nga rod, mapan ka iti Manila, Marites. Takayat, alala. Thank you, manang barhin niya. Ala nga rod, mapan ka iti Manila, Marites. Takayat ko kumati umay, ngam siya ako, ti agbantay iti maararamid a balay mo. Agyamanak, manang barhin niya. Nasaya at no sumurot ka kada Romeo. Tapno makapagdan na kayo. Kasla maawat ti panagkatawa manang barhin niya. Ala, say-saya at ti makilangan ni ti asawam, ha? Di mo, ano? Apaan, Wan? Nyaman, kasla mo sibsibin ti mairikod at tangal to. Ala, say-saya at ti makilangan ni ti asawam, ha? Di mo apaan, Wan? Rumbag anaragsak kayo akadayon. Wan, manang. Ay, sa wakas, naragsak kayon, Marites. Jano, Elisa. Jano, Elisa. Aday ta, nakagatang tan iti kaldero, Elisa. Wen, Jano, agyaman agtada ka ng tulong kanya. Iniino ta makumpleton dagiti gamit mo para iti basita restaurant mo. Wen nga rod, inot. Gaputa jak maigulpi agatangan amin. Anya nga tatimak ko na ni Richard. Man nakaawat ni Richard. Sigurado amawatan nakday chay. Sa bagay. Saan nga iti agnanayon kat nakasanggirak kan kwana? Wun, mawatan ka, Elisa. Nalang rod, kita na niya ti masapol ang maaramid iti dayto abalay, tapaaramid tan. Siya kung ti makam mo kadagiti tao. Ha? Ah, anya din? Siya kunti? Maki, am-am mo. Christina. Siya kunti makaamo ka Ah, ah. Ag-usher. Sino nga tanapan nga taga MPBC awan samot? May garot na. Kita na niya ti masapol ang maaramid iti dayto abalay, tapaaramid tan. Siya kung ti makam mo kadagiti tao. Tao nga Ang trabaho. Nya. kunanawan. Tuluyakan ko. Taon, anya ti Amo ko na masapol nagaya. ang maaramid iti dayto abalay, tapaaramid tan. Siya kung ti makam mo kadagiti tao nga agtrabaho. Ha? Ay, sorry. Labi. Isa nga mas daaw ni Kiri. Kadagiti tao. Kadagiti tao. Kuna numaki am-am mo. Siya kung ti makam mo kadagiti tao nga agtrabaho. Ha? Wen, awan pagdanagam iti dayta banag. Siya kung ti makam mo, Elisa. Nagadun ti utang ko ana imbag anakam kan ka, Jano. Amangan no jak makabayad.
Saan ko mo tapabayad? Tinaskan, nasaya at ti panagpagayam ta. Ti agayam, ay mali, Tati. 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 Nadamat English ti ko. Tati. Kita ko dyan. tinaskan, nasaya at ti panagpagayam ta. Tatagayam, agtintinulong. Agyaman ak unay. Tanasaya at kaagayam. Tiano. English te. Don Marita. Ay, Don BP. Christina, kumusta to'y restaurant ni Richard? Awan parikot, Romeo. Agihaman na kiti anos mo amang imatmaton ita dito'y restaurant ni Richard. Kanayon kami agsarita ka ni Richard iti cellphone. Ipagpakaamok amin kankwana dagiti mapaspastrak ditoy iti tunggal bulan. Ipakaamok lata kankwana no adda parikot. Nasaya at nga rod no kasta. Kat ni Jolie, kumusta matan? Diya ko nakikita day nga amigak. Kanayon kami matkitding agvid video call. Isu timang imatmaton iti restaurant eja Isabela. Ay, sapay ko matagkita kami iti personal. Awan parikot iti dayta. Bayam, tay surot ka inton mapan kami eja Isabela. Kumusta kayon kan ni Marita? Ado na istorya na kanyak. Na istorya kanyak ni Julie. Inchismis na kakanyak. Kumusta kayon kan ni Marita? Ado na istorya kanyak ni Julie maipapan kada kayo iti asawam. Kat kuna na asumay saya at kanon tilin na ganyo. Husto ka. Maragsakan nak iti dayta, Romeo. Sapay ko mata agtultulo iti nasaya at alinangin nyo kan ni Marita. Donnie, Oliver. Dunik nan Oliver. Iho, talaga ka di nga gabrod ka? Wen, Mama. Kat, dajingki, kasanudan. Amok asana mabaybayan ije farm mi dyan. Kang Ronan. Sana mabaybayan ti anak mi. Iho, Ni Elisa pa'y lati ay ayatag, Mama. Agam amok asana ka maikarikan ko na. Kabayatan nga dag dito eh. Sana ka makalipat. Iso nga umadayuak. Tap na makalipat ak. ala, adakan ka no day tatikunam, iho. Noan niya ti mo mapagsayatam, aramidam. Next. Ag-break kay. Ewan, break. Jason. Awan de, kortinan. Standard samot. Lagyan na lagi ito bulpinan. Ha? Dahil tayo, ibulangan. Ibulangan ako. Dahil ito'y pay. Waanan na dyan na dahil ito'y. Aan ko. Nudam-dam mo. Nitatan. 11. 4:11. Ay, ako'y manay ako. Okay tayo. Itam, awanan niyo. Awanan. O, tagan ko. Isem, isem. Dumawatak man di ka. Uy, awak na. Daytoy, ti uyawam, tawan tikim na. Okay. Ay, awan tikim na dyan biscuit ni Manang. Good day, everyone. Awan tikim. Good day, good day. Hindi naman. Ayan. Good day, good day, good day. Good day, good day. Coffee break tayo pa mga kadrama. Mga anak, mampay dahil awan tikim
Let's coffee break. Let's coffee break. Ang murmuray dagit ay matap. Sino? Ay, ha, may pagang Kevin ka. First time, second time. DSK chairman ni. DSK kagawad ka na pang naman. Si Mauro. Pwede kita. Ay, bandak nga. Hako kayan, ti mapanti ka kasto. Di umuli-uli. Magpulap sa pilas na nagpa. Okay, okay. Break time, break time. Break time, break time, break time, break time, break time. We'll be back, bye bye. Isumpa ka, bibiyada. Ayun pa, ikwa tumangkin ang kaldan piti kopya. Basta sumuro takto lata na inyang tihina. Ganagpakwa. Nagpako ha. Nyata nga man, ay, ano yan? Chesterfield? Nya ngay tira man na ata. 90 pesos ti may isa. Madik. Naman. Ano ka may ignorante? Ramanan mo naman. Hindi mas nga Marlboro. Sige, parang hangag singaw din niwat ko. Chesterfield. Dapat kayo kasi nga naganti tabako. Isem. Di lang ti kabisado ken. Isem ka man biyag. Hindi ako po nagarap. Kalawag Sirena. May sana pinang nawin. Ay, isa naman na simurot. Nakita matan. Mayat. Ni Ayi. Isa simurot ka niya. Hindi ko ha. Unta sursuro mo dahil di ba man na already baptized pa Ang sipot-sipo man kinin ano, hindi nagpabuka man ng kita na man man. Ni ti sursuro makanyada ni Anggi di babae. Idi na panda lulo na di Pampanga si Murot. Tapos ngay ka idadada ka no ijay ngay layon. Lolo, magpicture ako din sa danda, nagpicture. Kadwara ni Jessa. Di, asidagdan niya kami. Timirik niya lo ganda. Timirik niya lo ganda. Nagtaksin ni Jessa, kindi ang kita mala daw ni Jessa, di trabaho na. Pero na, Tingnan mo yung picture ang bulaklak doon. nagpipintas. Gandaan. Inawagan na ni. Wait na, wait. Angkal. Wait na, wait. Kasi lakwa, naala lang. Nagpintas niya. Ito makaslada mag-sweetheart. Imay date man nato. Sino? Ito mga lulu. Ay! Wait. Isa man naman. Insuro kanya ni Manang Teresa nga panag-my day kada panag-post. Ako muna. Nagaroon mentor ko. Kuna. Hindi ang muna magbasik. At least ang magbasik. Directly, di auntie. Ang muna magtanda may dipin ko. Basta ko na. Turin jerupan na lang. O, diba? Yeah, practice. Okay lang, tingnan. Siguro stress reliever. So, no siya kung masalot ako na talaga. Makarukya ako na naman.
Ay, no. Nagadot tao siguro dyan niya. Hindi, siya. Ante ko ang hilala. Ay, hindi. Nagadot tao? Ano tao? Nagadukan mo, hindi ko lang naman. Tapos talagang okay lang magkakaroon. Makabahan mo ka talaga ako na. Anong sa talagang kasta? Uy, nung nandun kami, hindi na namin nakita kasi hindi na pumunta sa Sunset Bay sila. Andun sila president, buong family, nasa kabila. Ay, sa sorry. rest house nila. Hindi na kumamangan Sunset Bay, nung nakita na ka naman nagadot tao. Ay, iso nga Iso nga talaga. nagpa-deliver na ng iyan. Siyempre, Sa akin, malapit na matapos yung rest house. 24 hours daw ang construction. ang sisimula shifting siguro. May farm pala siya dito sa malapit sa Irisan. Ay, mas malapit daw natanggalin na nila ang laon niya noong may sa farm. At si Pugis, nasablang, ayun na. Oo, yun siguro yung sinasabi nila na farm nila. Marcos ko. Ang ako pero nasarsarap din. Dahil ang ibang bakit si mga ni ex-kapitan ko eh. Ay, kain na kayo, ah. Kasi excellent choice. C. Baby food. She was rejection. Spiritual. Oh. Ay, di ba? Ito ka hindi na kan agenda na nakita. Ije kaano ka? Ako ang ating joy. Ay, ako dito eh. Ano ka nag-ipopost na lang? Teka. Ano na yun? Phone ko. Ay, across City Hall. Number na pa. Phone coffee.
Kalambay. Sound checks. Sampaga. Dadrama yun din, sampaga yung tiniming na di eh. Drama ni Romel di Bumbo. Nagay drama na hindi ka delivery. Napay santo ang itag. One, three, Tatam na. Ikaw nagkapi tayo. ay, dabalon man. Ay, mayroon ang aming gatas. Wala ka eh. Kasla din supot ko idi nga kapi. Di nga na imiksan. 153. Ragsak ko. Iho, talaga ka di nga kabrod ka. Wan, mama. Kat, dajingki, kasanudan. Amo ka sana mabaybayan ije farm ni dyan. Kang runan na. Sana mabaybayan ti anak ni. Iho, Niili sa pay lang ti ayatak, mama. Ang amo ka sa anak ama ikarikan ko na. Kabayatan nga dak dito eh. Sana ka makalipat. Iso nga umadayo ak, tap na makalipat ak. ala, adakan ka no day tatikunam, iho. No anya ti amo mapagsayatam, paramidam. Wan, mama. Ay, iho. Kasanon ni Olivia, no madayo ka. Sana may baybayan ni Olivia. Oh, Madi. Un. awat Un. Hey, Kasanon ni Olivia, no madayo ka. sana mabaybayan ni Olivia. Gaputa adu kayo ang mangipatpatagkan ko na. Ala, maawatak iho. Ngam, ay, maikaw ak tulakit di, no addakan iti sabali apagilyan. Kanayon nakto nga umawag, mama. Rumbang laang iho, tatalagaan na lidayak, gaputa gabrod ka. Labas. Labas. Jano Jano Eliza. Eliza. Ay, adagang labas na dahil Hello, kanag 4,000 viewers. Please subscribe. Yes. Mayatan ti restaurant mo, Elisa. Mabalin mo ti mangrugi. Kumpleto ka mo ni ti gamit. Wan. Jano, agyaman na manin, ititulong mo. Manamatan.
Ni, apa yan? Kumpleto ka magtaniti gamit. Bueno, ay sampay uncle, sorry. Matungtungboy ka matan, Elisa. Bueno, pakitong-tungboy mo Umay, tan. Rugi. Kumpleto ka magtaniti gamit. Wan, Jano. Agyaman akmanan ititulong mo. Kasano nga ron? Kaano ka mang Rugi? Sa anak pa'y ang mabalin amang rugi. Masapol akasaritak ni Richard. Tadyak mabalin a basta panawan dya paradise. Sa bagay. Naskan akasaritak pa'y ni Richard. Sakbay amang rugi ak ditoy. Sa bagay. Richard. Mrs. Sa bagay. Mitis. Bagay. Mitis. Malibad. Naglakaan alpas day tabalay ni Senyora Marita, mamay. Wen iho, gaputa saan nga agkurang iti kwarta. Isung agtultuloy lang tati pa nagtrabaho dagiti karpintero. Panagkunakat awanan ti parikot, mama. Kayat ko ti agpa Manila. Tas sarong karakter restaurant ko sadyay. Kalpasan na, mapanak ije paradise. Sige laeng anak. Da kayon ti makamo ditoy ha? Wen, da kamin ti makaamo ditoy. Nabayag adi kasi marungkar iti restaurant mo iti Manila. Iso anas ken met asarong karam. Jinky! Jingkay! Yes. SNG. Monong! Page 2. Nabayagan day di imayanda Oliver dito'y farm. Di ka kadi mailiw iti asawam? Uy, page 2. Yes, 53. 54 kan. Ay, 53. daday. Alam day tan. Pidutan day tan. Nabayagan na di umay mo dito. Oliver dito'y farm. Di ka kadi mailiw iti asawam? Ay, syempre. Kailiw ko lata. Nga po ta ay ayat, tes. Ngam, okay lang. No saan na kami sa rungkaran ka ni Olivia? Uray di anak yung lako mati sa rungkaran na. Kuma, ngam, pulos asan si marungkar. Kan? Okay lang kan ka? Saan niyo okay? Ngam awan mabalin ko. Kan may isa? Ikay kakawaya-waya. Ha? Siya pingamin madigitahan nga na. Ay kakon. Awan mo balin ko. Kan may isa? Ikakon iti waya-waya. Nawaswasin na ti kalay sami. Okay lang ang kanya. No ituloy da ti ayan-ayat dak ni Alisa. Awan ang yaman na. Sigurado ka? When? No agtuloy dakin ni Oliver. Kaya't nasawan, at danamnamak kin ni Richard. Okay. Ingayam. Diyo mo maura yun, di sinopsis na ni isa ka ni. Kaya't nasawan, at danamnamak kin ni Richard. May sa Mangnamnamak ka kadilanta. Baka wala pa. At danamnamak kin ni Richard. Mangnamnama kalata ka ni Richard? Juan? No talaga adi na kayat ni Richard. Okay na. Ay, Tess. Nasaysayahat no di kan mangnamnama ken ko na. Naamiris ko. Ano ituloy ko ti mangnamnama nga ayatin nak ni Oliver? Masaksaktanak lang. Iso asika. Di kan mangnamnama. Sa bagay. Kat ita, awan sa bali a panunutat. No di ti agtrabaho diti farm. Kan, maaywanak ti anak ko. Wan nga agpaiso, Jinky.
Husto ti kunan. Iso akas naman mat nga rod karamidak. Sa anak kun amang namnama nga ayatenak ni Richard. Asino ngayon ti mangayat ka data? Kuna ni katugang dengdengen na garot ako. Ay, si kani Chiki. Oh, adi. Anya ti makunam iti napastrak ti restaurant mo, Richard. Awan makunak, Tita Christina. Kan awan makunak kada kayo. Katagyaman ak unay, ha? Gaputada kayon, tinakatak-tak-tak para dito yung tara. Oh. Kan awan makunak kada kayo. Katagyaman ak unay, ha? Gaputan na tak-tak kayon para dito yung restaurant ko. Saan aparikot dayta? Nagkaputawan mo't lar aramida ki balay. Kang ronaan na. Awan ni mamam akanayon ko akad kadwa. Iso akay kayat konti umay diti restaurant mo. Agyaman na, tita. Kat kabayatan na kabaulak pailaang. Syaklat ta ti makaammo diti restaurant mo. Sana bali, tanwa da problema. Mabalin ka mo't latang nga i-video call. Wan, tita. Kat agyaman ak unay kada kayo. Punak no, sino ti sangailik? Si kamat gayam, Richard. Kumusta? Kastoy, madamati pa nang ipagnak iti papeles ko. Sa dino apagilyan ti papanam? Ija New Zealand. Adagayam ko ija, doktor. Doktor iti ayop. Ket, ada ipaabay na at ipaay na. Adagayam ko ija, doktor. Doktor iti ayop. Ket, ada ipaay na trabaho ki Jay. Sana nga agpilpili iti trabaho. Tinapatag, ket umadayo ak. Okay. Ket sige, anya mati planong, Richard? Taloan negosyo ti as-asikaswek. Iso siguro, ag-concentrate ak ditoy. Sige. Swerte ka talaga iti negosyo. Bakbak ng kansamatan ng miti siya. Talaga? Sakit din. Sana day tati importante kanyak. Tinasken, na ipaayak iti trabaho dagiti imay nag-apply kas trabahador ko. Nasayaat ka talaga, tao, Richard. Katala, Oliver. Good luck iti papan mo ijay New Zealand. Sa paila ko ma, tanaragsakan to ijay. Kano tayo ay nga mapan ijay. Jano! Let's eat. Mamaya na ito. Hoy, anya ti pampanunutom diti sirok ti mangga diti parangan niyo, Jinky. Ni Oliver, boss. Apay ti asawam. Naragsak nga ta ita. Apay akasta ti saludsod mo. Ay, boss. Kaya't ko kumakasarita ni Oliver. Nga jakmat kayat nga ipawag ka ni Elisa. Anya ti bagam kan ko na. Adala ibagakan ko na, boss. Kan may sa... Ammo nga ta ni Elisa ti number ni Oliver. Jak sigurado. Ni Richard. Sigurado nga mo na ti cellphone number ni Oliver. Ay, sana balin, boss. Okay. Kumusta ti anak mo? Nakaturog ita ibasbasaak iti istorya. Agpasentro akin ton bigat. Isong imayak, tama nga no, da pagatang mo para itanak mo. Awan, boss. Ado pa'y laang tigatas, kanda duma ka sa pulan na. No pa'y kastay? Agyaman akan ka, tainmay ka, boss. Ngala, inak nga rudan. Sige, boss Jano. Katagyaman akmanan. Sita, Eliza. Number 9. Number 9. Adakat katawa ay. Nawaan na ti comment na. Inuungtak tay driver iti restaurant, Elisa.
Kaputa tila pangipipanan na mutan iti kutsi ni Jingkay. Pang personal na mutan. Kanayo na kasta, akasla kukwa na. Kasta? Oray ti kutsi ni Tess. Agasam, tane, ipaaramat na mutan iti kasinsin na, adi na pa impakada kanyak. Sana nasaya at ti kasta. Iso ngay nalakon kan kwa na dagiti susi ti doa kutsi. Itad kun taon ka ni Sir Richard. Nasayatay nalamdag iti susi. Ta saan nasayat basta aramaten dalatan iti ni music na din, sorry. basta aramaten dalatan. Nasayatay nalamdag iti susi. Ta saan nasayat basta aramaten nalatan iti pang personal na. Wan kasanaw no madadaal. Pasimpa na nga ta. Ay, siya kun ati madaksan no kasta. Ta siyang tinang italagkan kwa na kadagiti kutsay. Tapno mausarsag paminsan. Tama no madadaal no saan mo't ang maus-usar. Ngabnay, kaslamat kan kukwa na. Sika at talaga ti madaksan, sita. Iso an nasaya at mat. Tain nalamon dagiti susi ti kotse. Agsuro aksalaangan nga agdrive, Elisa. Ta siya kun ti mga ramat kadagiti kutsay. Sa nabalay, tapara dito restaurant mouth. Adala katwayam ng agsuro. Abay kit din asaan. Para matlakan kadayta, sita. Donya Olive. Doña Olivo. Bash, sama diya, sama nagyan na. Nakita mo dito ibaba. Ayun man ang nagyan na. kunang ibalang ko. Iho. Donya. Umuawag ka mo anday, apay ko ng kaldan. Kumpurmi na pindot ko. Delikado ka na sa bagay ti matawagan. Bagtangan ni Padi, inawagan ko na. Apay niya, bagam ko na nantukidig. Pindot ko, apaw. Kantara mo na. Saan ka lang. Pasensya ako may nakauman. Pwede tumawag ng dimay nakapantay. Kildante. Inikat ko di video na antita na narigat signal ito ko na mawag ka man ti apay. Kung kumpurmi na pindot ko. Nakapante. Iho, saan ka di anasaysayaat no sarong karam da chingke? Mama. Sarong karam ti anak yo. Mama. No di mo kaya ta makita ni chingke? Jayla anak mo ti sarong karam, iho. Kuyugan ka amapan ije probinsya. Kastamatan asarong karam ti anak yo, ken ni Eliza. Next. Libing. Marita. Marit Don. Ay. O sige, Marita. Sika ang timangkuyog kini Oliver. Gaputadyak makaumay. Aduti asikaswag ita. Wan, awan parekot iti dayta. Bayantan ni Oliver iti kayat na. No talaga adin ay ayatan ni Jinky, santan nga ipilit. Wan, Romeo. Ti importante, isagsaganaan na tinaranya masakbayan dagiti anak na. Husto ka, Romeo. Kadala, kuyuga mamang sarungkar kadagiti anak mo. Anak na. Labas. Husto ka, Romeo. Kadala, kuyugam ni Oliver amang sarungkar kadagiti anak na. The Angel ken Olivia. Labas. Labas. Donik Olive. O anya iho, adatan dito vacation house mo. Aginalata pa'y, inton bigatan ang mapantay ti ayan dagiti anak mo. Wan, Mama. Nagtadao dagiti ginatgatang Nagadaw. Nagtadao.
Nyamot. Sorry. Spelling. Uwan, mama. May sabay uncle. Nagtadaw ko na. Uwan, mama. Nagado dagiti ginatgatang ko para kadagiti apo. Nagado nga ay ayam kan kawas da. Iso analag antirek na nga umadayo, mama. Gapot amok adiyon to baybayan dagiti anak ko. Amok nga da kay lata tumulong ka na ko da, mama. Una, ado kami iho. Ni Papam, ni Richard, kastamot ni Julie. Iso naragsaka para iti dayta, mama. Malangarudan iho, aginanakapay. Tao mawag akin ni Sita iti restaurant, agorderak iti taraon. Sige, mama. Donya Sita. Ay, Sita Donya gaya. Sita. Sipi. Don't disturb me. Madamdaman sa bahala namin. Unyan yan pa iso. Ang padata na, bali no datalatag sumsumbat. Senyora, da kayo daytoy? Wan, Sita. Anda kami kin ni Oliver dito vacation house na. Katagurdarak iti taraon. Yak makaluto, kaputan naman luka kiti biyahe. Ay, senyora, areglado. Si kalatan ti makamoy ti taraon nga i-deliver mo iti vacation house. Amo mata, no niya dagiti taraon na kayat me. Wan, senyora. Malangarod, Sita. Kastapay. Agur oray kami. Bye. Bye, senyora. Ala, adagayam da senyora kun Sir Oliver. Inak mang isagana iti taraon. Ta siya kon amis mo ti mangipan iti vacation house. Aday ta senyora, Sir Oliver. Mangan kayon. Siyak amis mo tinangluto kadagita. Agyaman kami, Sita. Ang mga numataktak ka iti trabaho, Sita. Awan parikot, sir. Pagserbyan kayo pa'y laang, Awan parikot iti restaurant. Tada talkak ijay. Naimbag man takas ta? Wan, sir. Nagsingpot iti taltalkak iti restaurant. Napudno iti trabaho na. Nasaya at launay. Ala, senyora. Mangan kayon. Sir Oliver, paboritom day tamay sa ngainyag ko. Adobo a karnet manok. Agyaman nak, Sita. Alangaro din, senyora. Panawan kayon dito vacation house. Agsubli ako na yung restaurant. Sige, Sita. Katagyaman na. Into nagsapa, senyora. Mangyagak to iti armosaryaw. Saanan? Dakabin ti mapanidya restaurant. Kasi kamat na mabambanog. Ha? Amo yung gayam itan ti mga asi, senyora. Nagbalbaliw ka na talaga. Malakit din, ingkan, Sita. Takayat kon tiya kinana. Wan, senyora. Orayon kayon tong arudan iti restaurant into nagsapa. Mangisaganak iti armosaryaw. Agyaman ak unay, Sita. Awan anyaman na, senyora. Alang arudan. Agpakada akon, senyora. Oli, Eli. Friends, Oliver Isa Donya. Taluta. Page 5 nga to. Elisa. Dagitabag kat para kin Angel. Kumusta kayo, Elisa? Nasaya at mat, Oliver. Kan awan pagdanagan nyo ka ni Angel. May aywanan anaimbag. Elisa, dagitabag kat para kin Angel. Senyora, nagdadakkel abag day ta kunayo para ka ni Angel? Wan, Elisa. Para kin Angel amin tinilaon. Tilin na nilaon nga. Tinilaon data.
Tilinamon day tabag. Nagdadaktil abag day ta kunayo para ka ni Angel. Wan, Elisa. Para kin ni Angel amin tilinaon da gitabag. Ay ayam, kawas kanda dumapay. Senyora, naggastos kayon. Ay na, bayan naklaan. Takayat ko asulnitan tinagkurkurangak iti apok. Senyora, Katimay kami, takinuyog ko ni Oliver. Tapno Masursur na. masuron iti anak na. Katimay kami, takinuyog ko ni Oliver. Tapno masarungkaran nati anak na, sakbay nga agabrod. ha? Agabrod ni Oliver. Amok sana mabaybayan ni Olivia. Ay, kat na... Iso kayat ko sarungkaran ni Angel, sakbay pumanawa ko na miho. Tawak mo tan ijibaban. Sarungkaran natin anak na, sakbay nga agabrod. Ha? Agabrod ni Oliver. Iswa, kayat ko sarungkaran ni Angel. Sakbaya pumanawak. Mama. Kayat kung agsarita kami bihit ka ni Elisa. Ing kami bihit di taparangan. Wan, iho. Sige, ingkayag sarita, takasarsarita to'y apok. Makatorturo ka. No kasta, agabroad ka? Kasanon ti pasdak mo? Ada ni Papa. Isopay lang ti makaam mo. Tunggal maysa, ada kayat na nga aramidan iti biyag na. Kat adda rason na no apay akayat na nga aramidan dayta. Ngamkit di, sapay kumata ti rason mo, kat makapasayaat kan ka. Kasta tinamiris ko. Anasay-saya at no madayuak. Taitiya adayok. Amok aday tatimang balbalaw iti amin, iti biyag ko. Kat ti aginam, kasanudan. Amok sana mabaybayan ni Olivia. Gaputa aduda amang ipatpatag kan kwa na. Kat ti asawam, Urnusan na ti biyag na. Kat babaan kan ka. Amok ang makaamiris iti dakala nagbasulan na kan ka. Oliver, Agan-anat ka matakanayon, Elisa. kastamat kan ka, Oliver. Agan-anad ka kuma akanayon. Kat itiyada yung, sapay la kumata masapulam ti solusyon. Kat mabaliwan ti amin iti biyag mo, akas itinasaom itay. Elisa, Napatag ka lang ta kanyak. Gaputa si ti ama ti anak ko, Oliver. Kayat ko nga iti panagdakkel ni Angel. Makita nakaapod no nga amana. Makalangan, kan mangipatag kan kwa na. Juan, ikarik, Elisa. Agan-anad ka iti yaadayom. Laglagi pam akanayon nga addadwa nga anak mo. Nga agur uray kan ka. Jinggoy Jinky. Jinky! Alpas dati. Kaslan alpasin na dati. Oh, may katalo. Asin. Jinggoy. Ay, sigang Jinggoy niya. Ay, siya kaya magpasyo si Jinggoy. Jingke, agsagana ka. Adda ka no may sa nga ilim. Hindi ka nagpalas, tagat lingat ka. Asino ti sa nga ilik? Basta ko na ni Boss Jano, apagsaganain ka. Tadagam sa nga ilim nga umay. Asino nga rod? Jak nga rodam mo. Ala, hindi ka nagpalas, tagat lingat ka. Agawam, nagpapanglo ka ha? Anya? Wait, awan pa ini ko. Launa di ayan.
Ay, 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 ay. Hindi lang nga maka-live ti ko. Barbaro nga channel no na na-reach ti 1,000 subscriber. Apay maka-live mo dito. Ay, iso data. Pagalak lang kung ma-subscriber ko. 154. Jinky! Jinky, agsagana ka. At ka no may asang ilim. Ingkag palas, tagat lingat ka. Asino, ti sa nga ilik? Basta ko na ni Boss Jano. Apag saganahin ka, tadagayam sa nga ilim nga umay. Asino nga rod? Tsak nga rodam mo. Ala, ingkag palas, tagat lingat ka. Agawam, ka nagpapanglo ka. Anya? Asino ka dito ibagbagam asa nga ilig? Jinggoy? Sino kumapay? Diti asawam. Ha? Ay, mabit lang. Inakagdigos. Agpapangluak pa. Agawam! Jano, Gibbs. Donnie, Oliver. Diyan may sana. Ado party na. Jano. Ay, okay. Ayan na. Wanin, na-strike kak man. Na-strike kak man yun. Sabali dyan, tutok. Na-strike kak man yun. Balik ka Sorry, doon sorry, yung sorry. Han. Wen, senyora. Nangti. Ay, sorry. Nangti. Nangsi. Nang tila ko. Nang teka lang. Nangibalon, Baon. Nangibaon ako. Nangibalo. Nangibaon ako. Antoy na. Wen, senyora. Nangibauna ko nitin mangipak ng Yeah. lata. Tama to. Wen, senyora. Nangibauna ko nitin mangipak amo ka ni Jinky. Asarong karan nyo. Agyaban kami, Jano. Agyaman kami dyan, oh. Awan na nyaman na. Nala. Umay kayo pa ibit, Oliver. Senyora. Nya ka dito yan. Ay, ito, yun, kimerhinda, yun. Kurente niya. Uy, yung kurinti. Haan. Ay, agka. Ay, sabat. Sabali na ita, Ay, okay. Umay kayo pa ibit, Oliver. Senyora. Mabitlang. Kay nakpayalaan dagiti dagduma. At tuyon ti merienda yo, Boss Jano, ko na najibak. Ngat nga to basit. Matanan. Namatin nga talaga. Awan na nyaman na. Nala. Umay kayo pa ibit, Oliver. Senyora. Ado yan ti merendayo, bus janaw. Mabitlang. Tayo nakpayalaan dagiti dagduma. Ay, nyamatan! Ibak na, Jay. Maululawak mo din. Kaya dato yan. Nasiganti tanglang ka. Ato yan ti merendayo, bus janaw. Mabitlaan, tayo nakpayalaan dagiti dagduma. Agyaban kami, kapsat. Sige. Sige, Oliver, senyora. Agmerienda tayo pa. Sakbaya mapantayo ijayan ni Jinky. Sige dyan, oh. Kaya't agyaman kami, ha? Jinky. Jinggi jinggo.
Jinggoy, nakapalas akon. Nabanglo ka di matlaang, ha? Katuan, taimbuk-buk mon sa amin hindi tabagim tibang banglom. Saan mo? Urayan tayo ita. Amang nadadapay lang, balay ni Boss Jano. Jinggoy, anya nga tatibagan ni Oliver. Apay nga umay na kami sa rungkaran. Kailiw na nga ta ni Oliver. Mabalin na kasta. Mabalin matasan. Anya? Dagijay dagaya man Sumungad dan. Jinggoy, napintasa ka di matlaang, ha? Wen, napintas ka. Agyaman na. O sige, urayat the Oliver. Jinky. Day giant da mama. Kadwada ni Olivia. Mapanda pa lang ipasyar. Kabayatan di pa nagsarita ka. Kadwada ni Olivia. Mapanda pa lang ipasyar. Kabayatan di pa nagsarita ta. Wen, Maragsak anak kasi marong ka, Oliver. umay ko sa rungkaran ni Olivia. Sakbay nga gabrodak. Aga, broad ka? Wen, Ngam apay. day tati amok ang makapasayat kanya. Oliver. Ket sakbay nga umadayo ak. Kaya't ko pa makita ni Olivia. Okay. Kat ala. Aga broad ka, no kasta di kayat mo. No pay, di ay ayatan. Bilinan kalata. Agan an nagkaakanayon, Oliver. Katlaglagi pom akanayon nga adda ni Olivia nga agur-uray kan ka. Jinky. Katsyak. Idaw dawat ko lata. Asapay la kumata kanayon ka nakarekad. Kadi ka, ay. Jano. Donya Nixim. Asapay la kumata kanayon ka nakarekad. Kadi ka danag may papan ka ni Olivia. Gaputa jak baybayan. No bay kanayon nak amabanog iti trabaho diti farm. Ngam okay lang. Gaputan no makita ti anak ko. Mapunas ang tibanog ko. Oliver, agan anad ka kanayon. Wen, ket kastamot kin ka. Agan anad ka mata ka na yon. Aramidak dayta. Kat iti adayom. Amok ang makasarak kanto iti babae amang Ha? Anya? mamaga. Mamagpintik. Agan anad ka mata ka na yon. Aramidak dayta. Kat iti adayom. Amok ang makasarak kanto iti babae. Ama magpitik manen iti pusom. Ha? Kan mabalin, asan lata ang mabaliwan tilinaon day tapusom. Kat nalabit nga iti adayom. Ni Elisa lata tilinaon na. Kat sige, awan makunak iti day ta, Oliver. Kat no talaga nga iso ti kayat mo. Okay lang kanya. Gapo ta nakaamiri sa kon. Jinky. Kat saan kon nga ipilit ti bagikan ka? Hay, sayang. No kumakastoy ti panunot ko, sipod pay. Awan ko matigas ti arikat ko ita. Yaman niya nga ron. Dakasakmat ngamin iti kalabas. Naskan nga gikaroak. Kat ala, Oliver, agan anad ka kunakmanan. Kat kanayon mo kumaalaglagipan ni Olivia. Kasapulan na, ti maysa nga ama. Wen, laglagi pak day ta, Jinky. Jano Doni. Ya. Jano tanya pangkin na banana mumunya kenya. Awanan ti parikot ka ni Jinky, senyora.
Gaputa makitak ti panagbalbaliw na. Kinapuno na, nagbali na nagayam ko. Agyaman akno kasta, Chano. Kanayon na kamapan iti pagnanadan na, kat kanayon ko akasarsarita. Kat nakita ka talaga nagbalbaliwan. Maragsa ka iti dayta nga imbagam, Chano. Nagbalbaliwan na talaga ni Jinky. Ngamnas ka na sumurot latta iti paganurutan ni Elisa. Ngagtrabaho latta di ti farm. Kandi na mabalin ti rumwar iti naladan ti farm. Kat, agtungtungpal ka di matlaan. Wen, senyora. Iso ano adda kasapulan na. Siyak, wano da Richard kan Elisa ti gumatang. Ngam, may kaltas iti sweldo na di ti farm. Mawatak ni Elisa no apay akastoy ti kayat na adusa para kini Jinky. Awan makunak kin ni Elisa. Kasla nga rod imposible, senyora. No sa bali lang nga tao agad. Pagbaludan ng tibagsak ni Jinky. Husto ka. Iso ano mabalin? Sana kaya't nga ipakam mo ni Elisa kan ni Don Romeo ti may papan ka ni Jinky. Kaputamangan no di na malapdan ni senyor kat isa mismo ti mangipabalod ka ni Jinky. Sigurado dayta. Ngamkit di. Uray ado kami na amakam mo iti dayta. In sekreto milatta kin ni Romeo. Pagyamanan tayo ata makita ka nagbalbaliwan ni Jinky. Agraman ni Tess, nagbalbaliw matan. Sapay ko tagtultuloy ti panagbalbaliw da. Sapay ko senyora. Nala, agsubli tayo ni Jayanda Jinky, senyora. Kani, nakaturog matan ti ubing ngubak. Nakaturugan nga agpaiso ni Olivia. Malangarutan, agsublitan iti ayanda Oliver kan Jinky. Doña Jinky Jinky. Oliver. Jinky. Okay. Kijing. One, suwata, Ano nga one? Ay, bread six. Baba. Kasano, Jinky, ha? Agpakada kami kin ni Oliver. Sige, mama. Kat kidawak, akanayon niyo kumaasarong karan ni Olivia. Awan pagdana kami, ha? Sige, Oliver. Kat kasi tinakonak. Agan-anad ka akanayon. Wan Jinky. Oresi ka. Agan anad ka mat akanayon. Breed. Olive, Sige, Jano. Olivia Jano. Tapos Sita, Olive. O kasano, boss Jana. Agpakada kami ka ni mama. Agyaman kami, ti panang sangailim kada kami, dito balay mo, ha? awan na nyaman na, Oliver. Agpatuloy kami nga roden. Sige, kat di kagdalang iti aginam. Ni aginam. Pagyaman ako na ita, parts. Aginam. Patuloy kami nga roden. Sige, kat di kagdalang iti aginam, Oliver. Adda kami latamang kita katakwada. San may dabaybayan. Pagyaman ako na Sige nga rodan. Kat agpawit kanto iti tsukulit ha. Areglado da ita. Kun ko naglaeng. Sana dakes. Pauitan ka, iti ado at chocolate. Sige nga rod. Uraik na ita, Oliver. Kat dubliam ti panagan-anad mo ha. Okay. Kan balakadan ka ha. Di kag babae di abroad, wan. Anya? Lagi-lagi pumday ta balakat ko. Sige, boss Jano. Sikati mo tungpal. Sita Oliver. Ay, concert ko yun. Sige, Sir Oliver. Agan-anad ka akanayon. No kasapulam ti katulong ijay New Zealand. Awagan nak taumayak adagos. Sika talaga, Sita. Narabak ka. Katala asar. Ingat lagi. Aywanam ti salunat mo. Dayta ti kaskanan. Di kag barbar tak ijay papanama. Agsakit kalakit no kasta. Wen, agtumpal. Agtumpal? Ano ba yan? Atong palandi? Manama kas.
Agsakit ka lakit eh, no kasta. Uy, Agsakit ka lakit eh, no kasta. uy. Agtong pala kitim bagam, sita. Kat na iti restaurant ni Jinky. Saan ang mabaybay anday ti sir? Nang runa no talo kami kada Sir Richard kan Elisa nga agtitinulong ditoy. Nasayat no kastwa. Uy, Anya timbaga? ah. Runata. Kasi baka tinakasurat ng runa no. Haan, taat mo tinakasurat. Anya ba imbaga? Mas lang amin no tinakasurat ko. Dagaman ang kan. Diyan mo tinul ay Ay, Binasag? Baka titanong ko, ali. Hindi nandun kayong agwa. Bun, baka no timbagak. Bakayis. Suya, abdi. Saan ang mabaybay anday ti sir? Nang runa, tatalo kami kada Sir Richard kan Elisa nga agtitinulong ditoy. Nasayat no kasta. Ay katalang arod asar. Ingat lagi, Sir Oliver. Jinkites. Page, bridge 9. Runga-runga, agpay ni Jinky. Uy. Tay. Bridge 8. Bridge 9. Awanan ni Oliver, Tess. Mapanan iti sa bali ang paghilian. Kat, Unuraya nga rakupan, kanag-kanak. Sagbaya pumanaw. Ngam. inarakop kan inagkan na ka? Saan? Ay, piman ka mo, Jinky. Talaga nakapimpi manak, Tess. Nakapimpi manak. Talaga. Aping agsangit ka, kasta. Saan ka di anaklon mon? Asan na ka nga ay ayatan ni Oliver? Kaya saan ka di ako na? Nga okay lang kan ka? Nga uray isudan kin ni Eliza, di agkatulungan? Juan, imbagak ti kasta. Ngam, nagsakit. Nasakit na talaga. Ngamin, aging da ita. Ay ayatan pailaang ni Oliver. Tess, Ngam iti ka nito analita, tamon ti panagayat mo kan ko na. Agsardan tumutin ti sakit amariknam. Tess. Lipatan mo, ti panagayat mo kin ni Oliver. Akas iti inaramid ko. Linipat ko, ti panagayat ko kin ni Richard. Don! Olive! For the last. Una niya. Handa mo inagkan. Oliver iho, jak kaya ngagbayag ka unay iti papanama pagilian. Ang mga numataya kon, ngam di kan tupay makita. Apay ka niya kasta ti sasawa niyo, papa. Ibagbagak lang ti posible ang mapasamag. Tati kayat ko, sakbay ang matayak, makalangan kayo pa iti kabsat mo. Iti kasta, naragsakak ang matay. Papa? Iso pa nga asim iho. Di ka unay agbaybayag iti pagilya na papanam. Uwin, papa. Di kagdanag. Agtong palak iti bilhin niyo. Anadan niyo mati sa lanat yo. Iti kasta. Umatidog pa iti biyag yo. Kaya't agdeden na tayo iti mabayag. Uwan iho. Ala, agananad ka kuma akanayon. Doon niya. Nagpilitas ka no ijay New Zealand. Uwan, ado ti bakay jay. Oh, anya ti pagsangsangitam. Kasano katadan ni Oliver ijay New Zealand. Kailiw kun ti anak ko. Manulang aldaw na ijay. Ita agsangsangikan. Kailiw kun ti anak ko. Di kan tupay mailiw kan kwa na idinagyan kay Isabel ay tinabayag. Ngam sa balitan. Ngamin adan ijay ti anak ta iti sa baling. Nyawat din.
Si Romeo, kailiw na ka di. On! Ini-strike ko. Yan kay Isabel ay tinabayag. Ngam sa balitan. Ngamin, adan di anak ta itis. Ni, itits nga. Ini-strike ko da kwaro ko ninti. Kwanto man? Isabel ay tinabayag. Ngam sa balitan. Ngamin, adan di anak ta itis sa bali apakilyan. Saan matarumbang agsangit ka? Romeo. Huston. Di ka nagsangit. Bayam tawagan ta ni Oliver. Tapno makapag-video call kayo. Sige, Romeo. Awagam to, tamailiwa kiti anak ko. Ini-strike ko kunan. Yung baga kay ko na, boss, baka ma-strike ta ako. Inikat ko mat kanyak di ko namang ikatak at si kakat impos mula tagayam ko nakukat akpay so after 2 days ko na-strike. Kuna nakitikat. Sige tag sabat ta, tag video tayo sa pagguduan. Kapali isong-song ba't na ko naksar di ko ha. Di nagparihas ta nga ko ha. Nang ko mo inikat kin ka, inikat ko kanyak. Sige, iho. Kasaritam to'y inuam. Tani, agmut-mutagan. Sige, iho. Kasaritam to'y inam. Agsangsangit manen tamailiw kanukan ka. Unay kayo matan, mama. Kaslat, ubing nga kailiw yun. Lakaya kon, mama. Amo matadya kaya tamaya dayo ka unay kanya kiho. Sana pali, mama. Kanayo na ka umawag ka na kayo. Oliver, iho. Kumusta matenti trabahom dita New Zealand? Awan pa rikot, papa. Ada ka din nakainlabam dita? Awan, papa. Gapay lang kaya ta panunutan dahi ta. Nasayat, matiho. Basta gananad ka kanayon, iho. Laglagi pam, ipatpatagda ka kini papam. Ipatpatag kayo mat, mama. Papa. Agananad ka kanayon, iho. At pas iti suso ti kanggaro. Uy, kanggaro. Don, bibi, mitis, duni. Libre masaan. Nalpasan ti balay mo dito, Isabella, Marita. Aguray ka, Romeo. Nagalasa ng ganday tayong bagam. Balay mo kung kunam mutlatan. Balay tayo kunam Wan nga agpayso. Balay yu dayta. Saan lang ang balay ni Marita? Adda tanlo asilid dayta balayaw. Ti silid yaw nga kasawa kan silid ni Oliver. Ti maysa, silid para iti bisita. Kasta ka di. Saan kami ngamin ngagkakasilid manang Virginia? Manipo dita, agkasilid kayon. Awan manang, awan parikot. Kasano kayo nga agbalin amas na ragragsak, no di kay mo't agkasilid. Ay ko. Nangag mo, Marita. Iswa manipod ita, agkasilid ta. Ay na Marita, kunak mano na urnusan ti amin kada kayo, ngam saan pa'y mo't gayam. Ornosan nyo ti bagbagiyo, Romeo, Marites. Bakit kan lakay kayon? Iso arumbang adaragsak kayon. Akumpleto ti ragsakyo, kas agasawa. Ijaya ka matay, jay ka baba. Eliha. Elisa. Elisa Richard. Sa Richard. Tapos Kanor. Laban. Labas, mat. Oh, nanay. 153? 150 puro. Yan kasi. Sapay ko mata palubusan na, Richard. Nakasaganan da ito irugik a restaurant ko. Asidag dito. Daytoy, iti iskwelaan. Nalpas ng kayo dito. Ay, nakasaganan da ito irugik a restaurant ko. Asidag daytoy iti iskwelaan.
Iso nga oray kaskasan, no? Adalat na mapastrek ko. Oray basit laan. Palubusan na ko, ma. Richard. Sige, sika ti makam mo. Ngam ti kayat ko kuma. Sikan ti mangimato ni Je Paradise. Total, sikamat lang ti gapuna. No apay analuktan day Je restaurant. Richard. Ngam maawatan ka. Iso nga daklat ta itilikudam. Si dada nakatumulong no kasapulam ti tulong mo. Ko, mo nga. Agyaman ko na yung kesti. Nga mawatan ka. Iso nga daklat ta itilikudam. Si dada nakatumulong no kasapulam ti tulong ko. Agyaman ako na, Richard. Ket, bay anak at tumulong kan ka. Saanan? Jack kaya't amataktak ka. Tulungan ka. Mayat ka man weno saan. Ngam, Saan ka tulungan no kwarta? Tamo ka di mo kayat dayta. Ngam tumulong ak iti trabaho. anya? Ngam, Awanan ti adu pa'y angem. no kasta? Agyaman akmanan, Richard. Labas, Cortina. Naurnong 155 na. Elisa Richard Lata. Dapat tinaginding. Pag may tanong magpinday. Wait, Sige, di ba di last na nagkuha? da kayo. 154. Dito ba di last na Ayaan kanor gayam kanor. Alam ko siguro di ang last na. Ay, okay na to. $135. 155. Kat bay anak lata tumulong kan ka. Saanan? Jack kaya't amataktak ka. Tulungan ka. Mayat ka man weno saan. Ngam, Richard. Saan ka atulungan may papaniti kwarta? Tamok adi mo kayat dayta. Ngem tumulong ak iti trabaho. Anya? Ngam, Awanan ti adu pa'y angem. ay, Dapat awan dito eh. when garod Day niya. next ko ma. The next. Anya ba tilas dita? Ni kanor kan ni kwa. Richard. Sa balimot dito ko. Agsao dito eh. Nung bilang kanorodyano. Ay, yak. 55? Ay, Ayun. naulaw ka dito eh. Sungak Kanor kwa. tilasin. Dukutan tula ang diyay. Ada dita. Diyan ti 154. Kanor kan Richard. Tapos isuda mo tan. 55. Ijay ang road bridge 3 niya. Tada ti kanor na dito bridge 2. Nagtatumulong ka nito. Dapat ti rugi dito eh. Di lasin dita. Ay, day kasla day ito yung matipon. Tulong-tuloy na rato. 80 second to guys. 155. Inya di umon una. 154. Kasi day ito maawatan ka. So, ang takla tayo tilikudan sa dadanak. Tumulong no sa pulang titulong ko. Anya? Kasla iso day ito yung matituloy. Awanan ti adu pa'y angem. Katem na lang day tangkal sa balyan me. Asang kami dyan bridge 3. Kurtina kayo nga ro doon dito ang sin 14. Awan day Kurtina ito kayo. yan. Wait, Ay, ituloy yung tumadamdama dito. Iti kwa. 155. Ang kurtina kayo. Dito ang sin. Nagsarutin na kami na. Anda kami order ng 55 bon. Kat dito iti kukuhan mi ta. Jay first dito ikat. Jay sikan to dalas dita. Day ito yung kumatuloy na diyan. Ano, may- May ano dito. Awan. Oy, may kat di. Wen. Awan dito. May kat di tayong record mi. Mapang kami dyan bridge 3. Tano may to ni kanor. Sana to Uy, baka day ito ikwanton. kinapit ang malasin.
labas ti persin ko nga bridge, music bridge 2. Bridge 3 an. Well, amo ka nabanog ka atimulong dito restaurant. Inka aginanan. Kaya't ko pa iti agpaangin. Umuna ka na mapanaginan na. Richard, Inaktulat na maturog. Agpaangin naklabit. insagahan akong ti pagturugam. Adamot ten pagpalasam ijay. Agyaman nak. Ala, inkan tumaturog, tapno makainanaka. Di ka agpuyat. Sige. Ala, panawan kan dito balkon. Umunaak nga ro din ang maturog. Good night, Richard. Good night, Elisa. Ay, talagang agpatingga aklay ti kastoy. Ti tumulong kini Elisa. Sa bagay, naklon kon, asaan at talaga ni Elisa ti para kanyak. Donya! Iso nga agbakla lang eh. Ay, bakla ko eh. Announcing na, patulong-tulong, pag kunana di. Aya. Tunik. Oh, sige, Oliver, iho. Madina ka no? O sige, Oliver, iho. Nasaya at matagin enjoy ka dita New Zealand. Well, mama, igagad ko tiyag trabaho dito eh. Amangan mo't nagsusukot ti girlfriend mo dita. Saan? Awan panawon ko nga, girlfriend. Okay ka kadilang dita, iho. Well, mama, ditak pa kadanagan dito eh. Ay, Apay ado nga ka ay. din ti gagayom mo dita. Apay nga babasak na ijikwat ni doon. Dinudan, sir. Ay, ado ka din tigagayem mo dito. May sakyan Madidiyang niya. ka, uy. Ko ka mo di jayo. Buyak na ng tibal. Ang dita, iho. Well, mama, ditak pa kadanagan dito eh. Ado ka din, tigagayem mo dita, iho. Well, papa, ado da. Pasig da na sa sayaat. Pagyamanak no kasta, iho. Kumusta kayo matan dita, papa, mama? Awan parikot kada kami kini papa, iho. Ano basta awanan parikot, mama? Naragsak kayo ita? Wen, iho. Naragsak akmat para kada kayo, mama. O, kasano, iho. Agpatingga kami la ditoy. Aginanakan. Amangan no nabanog ka. Sige, papa. Naragsak karabi kada kayo dita. Kastamot kan ka, iho. Bye, iho. Bye, mama. Ay, nalpas manan ti video call takin ni Oliver. Sana bale. Takanayon tamat aka video call. Labas, Ay, labas. labas manan, Duwang day, labas. labas. Elisa, Dunik. Donya, page 3, as Ay, mama. filter da gayan. Filter Filter ni ti Donya. Maysa. Bridge 6 niya. Set. Agluto kayo lat tayo Agluto kayo gimakan. manin. Di konsante. Bridge 7. Ay, sibin. Grade Ay. 7. Kasi anda ka Oo na. nga pala, may kanor. Umayak dita inton umay alawas, Marita. Kayat ko asarong karan ni Jinky. Ha? Kasta ka di. Nabayagan na Jack makontak ti cellphone na. Ken oray ni Oliver. Jack matan makontak. Kung amin. Adda kadidakas anapasamak iti anak ko. Tapay adimet la umawag kada kami. Ken apay ajak makontak ti cellphone na. Kwa? Anya tinapasamak iti anak ko. Awanda ka sa napasama kiti anak mo. Aba na yan. Nukas tangarod. Kayat ko asarong karan ti anak ko. Adda kamin to dita inton umay alawas. Bye. Addan samot dakas nga inaramid da ka ni Chinky. Imposible matan
Apay adya, adinak man lang. Donya Don Nixin, kan Mrs. Donya Nixin, kan Richard Jano Nixin, Elisa Rich Nixin. matay. Apay adinak man laawagan ni Jinky. Kan apay ajak makontak ti cellphone na. Doni. Ano? Saan iititiyan? Dayta tipod no napasamak, Romeo. Ni Jinky? Impapatay na din ni Elisa? Juan, ngam saan ang nagpaliki. Katita, imbes apay balod ni Elisa, dinusa na ni Chinky. Kat pinagbalin na abalod iti farm ni Jano agayam na. Aniya. Kasano itan, Romeo? Anya nga tate aramidan ni abalayan Janet, numaamuan na ti amin. Filtered. O sige, Marita. Agbiyahe kami inton Sabado. Sige, Julie, katagyaman ako, nay. Namnamaem ti kaaddamin to iti daytagon daway, Marita. Sige, Julie, katagyaman ako, nay. Kastapay karod, bye. Bye, Marita. Ay, daytaitan ti parikot. Maamuanan tinaganak ni Jinky aday to'y katagtrabaho iti may sa farm. Agbibiyag akas ka daw yan laang ataw. Idinto, tanakabakbak nang ti pamilya anaggapuan na. Jano Rich. Nga rin tinapuran man hindi ti bagyo. Rich Tin. Muan. Ase. May buntok dito eh. May buntok siguro dito eh. Rich Tin. Jano, okay ka di kan kawa? No dito bulay mo ti pagsasaritaan tayo, ito na dagiti naganak ni Jiangke. Jano, okay lang ka di kan ka? No dito'y balay mo ti pagsasaritaan tayo? Inton adan dagiti naganak ni Jinky? Wen, awan pare ko titi dayta. Agpay sa ganak to'y tinaima sa taron. Sige, Jano. Agyaman na. Kat kasanuitan. Anya ti mabalin na mapasamak no danton dito'y tiina ni Jinky. O may ito da papakan, mama. Kastamat na ni Senyora. Amin tayo, sumango ka dagiti naganak ni Jinky. Kat agsasarita tayo. Sige. Tumulong ak kiti dayta. Saan tayo maliklikan dayta gundaway? Ngam amok ngawan maarami iti naganak ni Jinky. Gapotadakas ti anak da. Buwan ni Kogo. Ay natagal. Nagkatigalot na. Un. Oh, nun. Ay si Mabudya. Natatabuan doon. Ay, Elisa Gayam. At ano tabo? Iit pa lang ti. So, karaibor na. Ay, andi na. Untuk mag-question sa dating. Abay, nag-ground mood di po. Uro di nag... Palengke da ito eh.
Awan to ti pagbutngak iti dayta agundaway, Richard. Gapo ta awan dakas nga naramid ko kan ni Jinky. Nakasagana ka kadi asumango kadagiti naganak ni Jinky? Well, Richard, Sige. Naskan kadi ang mga yab tayo iti pulis, iti dayta agundaway. Tapno masigurado tayo nga awan dakas nga aramidan dagiti naganak ni Jinky. saanan? Amok adida agaramid iti dakas. Okay. Sikat ti makamo. Dunik, Elisa. Filtered ni Eliha. Saan kayo kadi dumagas dito'y balay, abalayan? Saanan? Ag-hotel kami lang. Aba, Filtered gaya bang. di balay, abalayan. Saanan? Ag-hotel kami lang. Agkikita tayong tulaangan inton bigat. Sige, abalayan. Kastapay nga rod. Bye. Bye. Oh, Romeo. Saanan nga aglayon dito'y balay da abalayan, Janet? Ag-hotel da kanulangan. Makamudan. Ay, nagdakkel tinagbaliwan ni abalayan, Janet. Akaslamat na dabasol ko kan kuana. Di nakto payawagan iti abalayan. Okay lang dayta, Marita. Di mo ipilit ti bagim kan kuana. Sa bagay, Ala, isaganam kit din dagiti masapsapol. Tagbiyahitan inton bigat. Oliver. Mas daw kami talaga, balayan Romeo. Kaputasan man lang ang umawag ni Jinky. Isoap. Namin sabay. Isoap pag nagpilit. Sige, mapantayo pili ni Janet. itayan na. Ay. Nagpilit. Kaputasan man lang ang umawag ni Jinky. Iso ang nagpilit ni Janet ngayong kam sa rungkanan. O sige, mapantayo itayan na. Anya ka di atalaga tinapasamak iti anak mi. Maamuan yun to no anya tinapasamak kan kuana. Ngamkat di. Aday tinasaya at akasasad ni Jinky. Kanawan parikot iti restaurant na. Gaputadakkelan ti mapaspastrek na. O, kasano, nakasagar na kayon? Agbiyahe tayon. O sige. Ayabak ni Dong, taiso ti mangi-drive kada tayo. Aramatan tayo tay kotse ni Oliver. O sige, doon ay tati ko na mabalayan Romeo. Dong. Labas. Ay, labas gam. Jano, Sita, Elise. Naawan gam ni ko niya. Dong. Senyor! 15. Awan na. 13. Nakasaganan ti amin, Richard. Kastamot ti sila da mabali na paginanaan itinagannak ni Jinky. Da kaming tulangan tagluto iti taraon, Elisa. Tumulungak. Agyaman ak, Sita. Agnerbyusak, Elisa. Amangan no anya ti aramidon kang kadagiti naganak ni Jinky. Di tayo itulo ka mapasamak dayta. Ay, sa bagay. Agyaman ak manan iti tulong yo. Naimbaglakit din, tada kayo agagayam ko asidadaan at tumulong kanyak. Iti amin agundaway. Juan Elisa, adda kami latta dito'y para kan ka. Richard, Mrs. Nagsabi ni Richard din siya. Mitis. Mitis. Sino nga mitis? Mitis. Impakaamuyo ka din ka ni Jinky, nga umay dagiti naganak na. Sana kaya't nga ipakaamo ni Elisa, Mama. Di masurpresan tulaangan ni Jinky. Kastangag pa iso, Mama. Sa bagay, nasa isaya at no sorpresan tulaangan. Kantap no maliklikan ti dakas nga addang ni Jinky no bilang laang. Amangan no agturad ni Jinky nga agaramid iti madi. Gaputa adda dagiti naganak na. Mabali na kasta, Mama. Ay, sapay ko tamaurnos to ti amin. Labas.
Sita, Elisa, Tingnan Jano. mo i-activate niya nga niya. Sige lang. Nakasaganan ti amin, Elisa. Nakaluto tayon. Wen, Sita. Madamdama pa'y umayin dagiti trabahador nga umayagbantay. Dagiti talkak diti farm. When boss Jano, taditay amaw no anya ti mabalin ang mapasamak. Agraman da jinggoy kan dagiti kakadwana. Takang runaan nga isud dati pangit ni bangi. Bidad pa. Agraman da jinggoy kan dagiti kakadwana. Takang runaan nga isud dati mangipanagnak iti kinapudno. No daduma. Pampanunutak matlahang nuhus halahang. Ito po sa inkuhan mo, mami. Nuhus to hani. No daduma. Pampanunutak matlaang no gusto ka diti inaramid ko kadagiti tattao ang nakabasol kanya. Noan niya ka diti mas nasaysaya at nga inaramid ko. Timpabalod ko laangan ida. Wenno ti panagtrabaho da dito dito farm mo channel. Timpabalod ko laangan ida. Wenno ti panagtrabaho da dito farm mo, Chano. Agatala. Mangadang kay tanno niya taramidam. Tamabalin mo tapay balod mo dagiti nakabasol kan ka no kayat mo. Oras na ito ay hatid sa inyo. 56. Jano. $156. No daduma. Pampanunutak matlaang no husto ka diti inaramid ko kadagiti tattao ang nakabasol kanya. No anya ka diti mas nasaysaya at ngay naramid ko. Ti pabalod ko laangan ida. Wenno ti panagtrabaho da diti farm mo, Jano. Agatala. Mangadang kay tanno niya taramidam. Tamabalin mo tapay balod mo dagiti nakabasol kan ka no kayat mo. Ay, di magayang parang. Pas-pas kayo mo. Ala, Inday, bakit mana? Tamabalin mo tapay balod mo dagiti nakabasol kan ka no kayat mo. Mas daawak ang amin. Tadi mo pa'y laida pinaybalod. Ha? Tamabalin mo tapay balod mo dagiti nakabasol kan ka no kayat mo. Mas daawak ang amin. Tadi mo pa'y laida pinaibalod. Tirason mo mo't ngamin. Kat kaasi ti pamilya dagiti nakabasol kan ka. Kas ka ni Jinggoy. Masakit idi ti inana. Kani Ben. Nagbabasit pa'y laang dagiti anak na. Kas naman mo't ka ni Andoy. Sita. Kat ni Jinkay, nga iso ti mastermind. Kunamat ngamin, apadasam apagbalbaliwan. Iso asaan anaskan apaibalod mo. Total, saan ka mo't ang nagbaligi anang ipapataykan ka? Ngamot ton, saan Kill mo't? myself pa na. Iso asaan anaskan apaibalod mo. Total, saan mo ta nagbaligay anang ipapataykan ka? Iti sabali asarita, ti importante kat saan ka anatay. Kasta ti kunam iday. Sita,
Lumawatan lagi tinaganak ni Jinky dayta, nasaya at launay, Elisa. Angam na saan, kat mga ramid dayta adang kontrakan ka. Di sige, lumaban ka. Darong dakda papan ko Sis Jinky! Hostage. Jinky! Hinostech mo ang anak ko. Anong dagito iduwan? Gamak ka na Ay, Tess Jinky. Yung kitit. Tess. Sino? Jinky? Tess kan Jinky. Deskin Jinky. Isang sambot ko may isapay ng screen. Tess kan Jinky. 156. Bridge daw. Bits, kaya. Bridge daw, no mo ni Tess. May kan antis. Wa mo ni Tis. May kantis. Tess! Testeng! Dayan ti paradise na. Kantis. On? Ni awan na bati. O, dahil alam ka eh. Number 2. Nya kayo mat! Ay, ayan na di chay. Bridge to. Bridge to number, page 1. Apay ka no ang mapanta ijay balay ni Boss Jano, Jinky. Diyan ka mo, Tess. Basta mapanta ka no ijay. O anya, intan? Agur uwer. Ay sige, rumortan dito yung balay mo. Anya di balay mo, kawayan. Datar. Di ba, Ali? Handa. Eh, sige, ikab lang tayo. Sige, tapos na. Ag-in ko mandato yan nga. Ika, binpinlatak lang. Dito yung balay mo. Kaur-urayik di sinopsis na ni Isagani. Baka lulukon na ka. Ilaw-lawan na. Ni Brian. Ay, kuhin. Jay sa inopsis ni Antitiray. Jika na sa inopsis mo ganay. Basta mapanta ka no ijay. O anya, intan? Agur ura yan da jinggo, hindi tarwar. O sige, rumortan dito yung balay mo. Kasla da okasyon ko namat ni Martin. Aglangsay tayo nga ta ni Boss Jano. Aglasang tayo. Kanya nga dito. Agkasangay. Agkasangay. Aguray ka, di ba? Imbaga ni Jinggoy nga at dati sa nga ili na. Wen, di may ni Ay, Mama. dito dyan mayan di mama ni... Wen, ni Oliver. Ay, wingayan. Tapos dito ay ni Mama Mat. Maululaw ka Yung talagan. Secret. Agkasangay nga ta ni Boss Wen. Jano ko na di dyan, Wen. hanyag langsay. Aglangsay tayo nga tayo ko. Anya, magamin di pagtataypak nga tila mapingpindot eh. Ba't ka mo nawagan ni Paddy? Umortan dito yung balay mo. Kasla da okasyon ko namat ni Martin. Agkasangay nga ta ni Boss Jano. Diyan ka mo. Okay, rumortan. Agur ura yan dagiti lalaki amang bambantay kadata. Ellis, Mitis. Sis. Elisa, asidagan ta Romeo. Kasta ti ko na idi mawag. Madam Julie. Sapay ko mata mapagsasaritaan da ito'y itinasayaat. Madam. Ala, agrelax ka lang.
Kas lang amin agner-nervyos ka. Di ka agdanag, taadda kami itilikodam. Kanor Alabas. Alabas. Ul... Oliver Ellis Jano. Ay, di mama. Adlib ti farm. Taga-farm. Dito'y kaditayan ni Jinky. Apay nga adda ni Jinky iti kastoy alugar. Dunya. Dunya Ay, manang. Donya. Feeding in is the national highway. Sige, umay kayo, abalayan. Jinky also is Ay, feeding bridge in. 5, bridge Ano 1, dyan Feeding pala in yan? Jinky. beach 2. Ay, beach 2. Feeding in Yan. Jink. Yabayan. Alak. Ang kumamulit na gado may pagkadantina. Tingnan ko ang pao. Eh, da jinky naman. Dito'y kaditayan ni Jinky. Apay nga adda ni Jinky iti kastoy alugar. Sige, umay kayo abalayan. Mapantayo dito nag. Naimbang nga orasyo. Sa ngaili. Dumanon kayo dito yung nano mo apagtangak. Iso dayta ni Chano. Ti akin kuko iti dayta balay. Kan iso ti akin kuko iti farm analawa. Apaya dito'y timayan tayo. Adda ka di ditoy ni Jinky. Anya ti aramiden na ditoy. Ha! Oh, Jinky! Jinky, iha. Iha! Anya tinapasamakan ka! Apay akas ta tilangaham! Gaputa may saak ang balod. Iti na ito'y a farm. Balod! Anya ti kayat mo asawan. Amay sa kaabalod ditoy. Iha! Day dati pudno, mama, papa. May saak ang balod dito'y. Rich. Richard. Don. And Rich. That song. 6. Ag sisinong badda amin so nga mga no ag sa uka pang kajay may Clapton. Kadagiti naganak ni Jinky, Don Leo, ken Doña Janet. Intay amuen ti makagapo. No apay nga adda ni Jinky dito'y farm ni Jano. Akas may sa abalod. Agtrab-trabaho dito'y ket aramidan na amin at trabaho iti farm kas dusa na. Ita, intay amuen ken ni Elisa. No apay a pinagbalin na abalod. Okay. So, buwatak Intay amuan ka ni Elisa. No apay a pinagbalin na abalod ni Jinky dito'y farm. Song batak day ta asaludsod, Richard. Pinagbalin ko abalod ni Jinky dito'y farm. Gapo tadakkel ti basol na kanyak. Impapatay Ay, na. sorry. Hanyak. Hani ko nang sapay. Agkakayakak man. Gapo tadakkel ti basol na kanyak. Impapatay nak. Anya. Nangibaon iti lalaki at tinangdanan na. Amang kumagkanyak. Tapno patayon da. Ngam pagyaman na. Gaputan na konsensya ni Martin. Martin? Para. Para po. Martin. Gaputaw na. Mano pwede tayo record tayo no malum. Okay. Sa bagay nalaka lang i-record. Ngam pagyaman na. Gaputan na konsensya ni Martin. Kat dinak pinaltugan. Imposible. Imposible ang maaramid ti anak mi ti pumatay. Ita, Jinky. Sikat ti sumarunong agsaw. Aklunam ka di, nga impapatay mo ni Elisa. Anang ibaon ka kadagiti lalaki amang patay kumaken kuana? Juan, Papa, Mama, impapatay ko ni Elisa.
Aklonat dayta. Oh, Jinky, mabalin ka di nga ilawlawag mo. No apay nga inaramid mo dayta. Ngamin, napnuwan iti gura, kan sakit tinakam, ti kaunggak. Ngamin, ni Oliver nga asawag, kanayon na nga iparupa kanyak, ani Elisa lata ti ayayatan na, nga oray siya, tin kalay sana. Mama, Papa, si babaso lang ka ni Elisa. Don Leo, Doña Janet, nangigyo a mismo manipod kini Jinky. Asi babasol kini Elisa. Ngam saan anain kalintugan da ito'y inaramid yo kan ni Jinky. Pinagbalin nyo at agabo dito'y. Kulam. Siya, ti sumumbat Kukulamin sa ko kayo. lungsod mo. 3, 4. Pinagbalin nyo at agabo dito'y. Kunamlan asino kayo. Anang aramid iti kastoy iti anak me. Siya, ti sumumbat iti dayta anay bagam, abalayan Janet. Nuararigan kat sana makuna adusa ti panagtrabaho ni Jinky dito farm. Gaputag susweldo mat gayam ditoy. Adang siya iti bangir. Umin-inom di ba isang trabahador? Ay, win, mabalin mo. Win, matgaya, mabalin. Kat sana makuna adusa ti panagtrabaho ni Jinky dito farm. Gaputag susweldo mat gayam ditoy. Inyaramidan da iti pagnaadan na dito'y farm. Kan kang runaan na, intulok da. Intudok da. Intudok da. Dahil iti pagnaadan na dito'y farm. Kan kang runaan na, intulok da ang makadan na ti anak na. Dahil talang ta sana mabalin nga agigam ni Jinky ti cellphone. Kan sana mabalin arumwar iti inhaladan ti farm. Nakakaasi ti anak ko nga agtrab-trabaho iti kataltalunan. Nakakaasi iti naramid yo kan kuana. Jak maklon da itoy. Nunamwak la kumada ito'y adagos. Siya kuman tinaggunay, abalayan Janet. Kat impabalod ko kuman adagos ni Jinky. Kastamatan dagiti tinangdanan na alalaki. Anya? Ngam gaputa sana kayat ni Elisa ang mabalod ni Jinky. Iso nga inyag na langan dito'y farm tigayam na. Tapno ikaro na tinagbasulan na. Iso ti mastermind, kan dagiti alipores na. Iso, a mastermind, kanda kita alipas. Iso ti mastermind, Adi. Iso a mastermind. tapno ikaro na tinagbasulan na. Iso a mastermind, kan dagiti alipores na. Isu da amin ang nakaarami diti dagas kini Elisa, kat addada ditoy, kas balod, no payag susweldo da. Jinky, ha. Apa yan naramid mo ti kastoy? Amangan mat no saan apod no dayta. Amangan no napabasol laeng ti anak ko. Doña Janet, nangag tayo na mismo iti anak yo. Nga inamin na tinagbasulan na. Saan ang mabalin? Agkikita tayo laengan ijay korte. Gaputa kasuwan kayo mat iti kidnapping. Kinidnap yo ti anak ko. Sayo imbalod iti daytoy a lugar. Abalayan Janet, saan tayo napadakilan pa ito'y abanag? Agdadata ang nakabasol ni Jinky. No sabali tao ni Elisa, nalabit, pagbaludan itan ti ayan ni Jinky. No kasta tinapasamak,
Anya ti mabali na sa grapon ti pamilya tayo. Pamilyayo. Yo, da kayo ti kababay ni Jay Cebu. Ay, sao siyak ba di dyan? Nagsao. Pagbaludan ni Kuma. Tante ayan ni Jinky. Lukas na tinapasamak. Nakababayin ay, sorry. What Di will balin. happening? Di balin. Pagbaludan ni Tante ayan ni Jinky. Lukas na tinapasamak. Anya ti mabali na sa grapon ti pamilyayo. Da kayo tinakababayin. Agparangad da na kayo a kriminal. Katag dinamag tunday ta ijay Cebu. Ah, sige. Isardeng tayo pala dito asaritaan. Kat ikanda kayo iti gundaway nga agpanunot ken agamiris. Don Leo ken Doña Janet. Diyan kay Elisa Oliver. Oliver. Mama, Papa, nagbasulak ka ni Elisa. Kat naaklon ko dahito adusat nga impataw ni Elisa. Agtrabaho aklaang mat dito'y farm. Kinapudno na. Limay nga ko nagtrabaho iti farm. Adun tinasursuro. Jinky, iha. Oh, bitin ka. Kanya ka di. Papa, bitin ka. Naman pa, hindi ko na David ako. Nakaon, babae. God badya. Jinky, iha. Kanya ka di daytoy, anastrek mo. Gapo iti panagayat mo iti awan sirbi na lalaki. Gastuhin tinagbanagam. Huwag arot, Papa. Ngam husto ko man. Di kay agriklamon no apay akastoy tinagpanagak. Naka-Ameris akon, Mama, Papa. Kat maawatak ni Elisa. No apay akastoy timpataw na adosak. Kaya't nang agbalbaliwag. Aga po iti panagrigat ko iti trabaho iti farm. Kat maka-Amerisak. Kat pudno, Mama, Papa. Nagbalbaliw akon. Sana kun akas iti sigod ang Jinky. Akwarta lang ti pagtorturayon na iti biyag na. Jinky, iha. Ay, sorry. Nasa Uwiha. pagkasunay. Sa pakbet mo. Tingnan. May isa naglata unay. Tapos may isa nagsapa unay. Ano ba yan? Akwarta lang ang ti pagtorturayon na iti biyag na. Jinky, iha. Naragsakak itan, Mama, Papa. Nga oray pa'y, agbibiyagak laang anak ko rapay. Wano, makuna, ang makitagtagad laang. Sigurado ka kada kita ngay bagbagam, iha? Awan paragin ko kuna, di pa nagbalbaliw ko, Papa. Oray pa'y dituya ko niyag bakbakan. Basta saan nga iti pagbaludan, ti ayan ko. Na yan ti kastoy anaaramidam iti biyag mo. Nagbalbaliw akon, Mama. Kat naragsakak itan. O, Don, alas 12? O, Doni, wansin pa'y Doni. Doni Oliver, Elisa, Oliver. Nailawlawagan kada kayo ti amin arumbang ang mailawlawag. Abalayan Leo, abalayan Janet. Ita, nagpilit kayo adumanon iti korte da ito abanag. Ada kada kayo da ita. Ngam sigurado a pagbaludan ti pagtungpalan ni Jinky. Marita. Nagbaligi ni Eliza a planon na ni anyamatan. Marita. Nagbaligi ni Eliza iti plano na kini Jinky. Napagbalbaliw na da ito'y. Kas makita yumat sa balitan ni Jinky. Napakumbaba aminan abalikas na. Ala, Janet. Baya mo ni Jinky. Ituloy na nga ikaro tinagbasulan na.
Hanggang manupay atawan ti panagrigat na dito'y farm. Sana makuna pa nagrigat abalayan. No di ka tagtrabaho ditoy. Numano atawan, dinaikad nga pa nagtrabaho na dito eh. Iso ti masurot. Ikaroon na tinagbasulan na. Husto ti kunadabalayan. Do sa balila at tao ni Lisa, nalabit na pinaibalod na ni Jinky. Kas itinasao ni Romeo itay. No naamuan na kano adagos tinaramid ni Jinky. Iso kuman amis mo tinang paibalod kan kuana. Day tatiga po na asaan akayat ni Elisa nga ipakamukin ni Romeo. Tadi na kayat amay balot ni Jinky. Tati kayat ni Elisa. Kat dito'y farm nga agrigat ni Jinky. Saan nga ijay pagbalutan? Iti kasta, bareng makaamiris katagbalbaliwan. Wen, mawatak ni Elisa, balayan. Kayat ko makasarita ni Elisa. Okay, brace. Ay, break. Brace? Alas 12. Cut. Lunch break. Yahoo! Lunch break tayo, pay! Yan, pagyamanan tayo man dagiti nakisabbo. Sabbo, ah. Dagiti nakisabbo. Iti first. Nga live tayo. Dito kabarbaro nga channel tayo. Thank you kada Zun Puwatan ni Dayu Miliktaw, ni Alexa Wayne, ni Lolit Ating, kan syempre ni Madam Emiliana Balawas Balog. Yan, kan dagiti daduma dumapay asana nag-comment, kan nagbuyan tupay. Thank you so much. Sa pala kamata suportaran yun dahito Barbaro channel tayo para iti drama. Yan. Salamat po. Thank you. Lunch break tayo, bye. Ay, na magpangapil. Wala yung suportan mo kaspari, ganito maipit tayo may isa. May strike. May strike mo na. May isa, pangkabanan eh. Aman sa pang... Dapat.